Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana ngesibhicongo sengozi ke ibandakanya itruck ke netekisi kuyingozi ke edluleke nemiphefumulo kabantu eyenze phana ke esiphingo ke emgaqweni ku-R1 U2. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale ngenibingelele kuyona ngimbuzo sithi MTV sithi nje masiqala ngone channel yake wenze kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell cause uthola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sekwenzeka isibhicongo sengozi ke edluleke enemiphefumulo ke yabantu ke abayishumi nje bake kuthulana ke phasi phezulu ke itekisi nayo ke itruck phana ke esiphingo ke emgaqweni R1 mawubhiye phana ke ngase Lotus Park. Kanti ke wengane zawethu impela ke imbangela yayo ke lengozi ke ibingakaziwa. Hayi ke wengane zawethu impela ke zinjalo ke izindaba ke zingekho zinhle nazenazo bese niphethelele zona la kuyona ke imbuso sithi MTV kodwa thina ke sithi nje cha impela ke bafethu kanti sivumele sihlabe phasi ngedolo sithi nje ayidibane kuyona ivideo elandelayo.